Amizaga nagamanyonkaga cyakataha kandi gahereza umwaka gakozwe okwereze byaro bishatu ebiri mu cyakataha kakongorano na karboya abaturano bajang contractor no warabe yashashwirwe amizi tigakakoraga kurunji milioni 17 kasasurwa abataka na government nemanya haigurungu tuina amaizi migongo sapuka unte mu tauni ya migongo kakongorano cyonka ne kikopo na kimu kikazokaga nyezi mukaga amaizi tutaina maizi gakahoira na government ya kasasura ira sent ba contract ba engineer bakasasurwa tibakubanja na senti 10 ha district kugeza ko kwiterenduru twarika no mu office ya RDC ya ita engineer wa district bahanura amezi kugakora nati tibagakora abantu bahati bona cyakataha chema kariboya migongo kibina mezi marundi abaturano bakikoresa amizige byagana ku rwombiduba ahabo kuba tibine cyo gukora nitusaba hansonga yetu ya amaizi kororo mulingo tukunywa ukiraba kisobokere ngo minister baramu ayijarula amaizi katukunywa abantu abamigongo kandi tusaba government batuyambe ekikurushasha munonga niturwara munonga abandi barwara kolera abandi barwara typhoid umushugwa typhoid kucira munonga ndiguteganisa abantu munonga ahirwaro ryitwanwa bakubano rwe wayikayorede nibagamwe imbazi ya typhoid bajini kuljira abatura harahamiza go bwarkwija minji gakabaru rensheke ekiri kumasanga bahirwe mpata no kugakora aba St Mary's Limited bakakora binkwatire ki amaizi yago kuna handi hokalisha the water to go to Migongwe we have to extend the grid kuruga rugudo kugatwara kuli instead of pumping for 5 hours of home sun now pumps for like 16 hours ati never they call hybrid the 5 hours solar the rest of the hours gari amasanyarazi nanga ni turura kima abantu bona batunga amaizi nyoni nsaba kusaba kwange ni kwicyali bakuru bange aba mukuru baram barabakira mu cyegegwa ngete abantu bacegegwa abantu bamigongo saku counter rwane muno ansonga ya amaizi hamwe na songa yengudo tuganireho na Norman Birungi mukuru w'entebe ya katano ahabwa district ya Chegegwa ahanshongeje ba contractors bakasasura abukwa bintu bya financial ya eri so bakasasurwa ababaire bamalirize but ningira tujya kondereza turere issues zinyakuremu tuziresolvinge kiraketagisa contractor ukaine ibakweta defect la ya period gasha kwa Philip Murangira.